chin bi ke studio computer chon la mi nan sina computer kong tong pal te chim kan du me cho Adobe Photoshop CS4 in man thak color rem nin le chu chun taksa ti makeup thu ning chang kan chon ta lai i tha tin la du sa tin zau kho i so mo i chlo khan chun fiang do nan ko lai lo cha ka kha tha lo zau kho ding nin nan chan kan pek pek ru masbika nangma Photoshop le naman thak editor ha ding mi kha nangma Photoshop software chunga program chunga novin chia cha lai ite hin se hima thak original internet chunga lak mi se hima thak masa copy paste ne to masa lai i ka man thak hi left click ne click lai ne tlai lai tang la ya ka hin layer ti se ka copy ti nak se ko background copy ati chang i ma ka atang de background ka na chia pek lai chun ani tlang chun ani kam rong ani tang por kha mi jaw por kha color kan thu pek lai zoom ko to lai itin zoom ko to di chang e ma se ami tlang hi ka zon te hi anak mi ka bun thu pek lai e ka ti kan ka hin ban chol te mi hi ka bun click pek lai ban chol ka na phun thu mu mi alai ta ban chol te mi to pek lai okay kabra thi asai amit amen kha e ka hin pakwa se ke thlai ma to pek lai e ka ama amit tlang ka zon hin ka bun thok pek lai ke se i khat lai he alo ding te in kha ka to pek ve lai khat lai nak da kha ni lo ti ka lai he thawin ka bun thu pek than ve lai kan se i kan in khan hi ka zon ami to he hi bol hi color ka bun to pek lai ka color to pek kan new layer kha to pek than ha chang hi ka zon hi new layer to na secret new layer te kan clip pek lai chu di in chen hi ka hin brush chol kan clip pek lai chen nang ni color na du mi te ka na choose pek lai color na du mi ni thim pek lai okay na click lai chu chen nangma hi ka zon color side na du ning ka 35 nangma na du ning pon thim kho se duk na pol chen nangma ni dok nuat na delete than te lai
deuh na ti mi pawh kha sorry ti khan kan lim hi ka zo ne hi khalal na thu mi kha zai ban tu pung san da lo ti kha kan ban zo lai normal salong khan overlay ti mi na to pek lai overlay to khalal khang kading khan imi na ka lai adjustment in ka lai who's situation in click pek lai hi ko la hal na ti sia chen ni keyboard chong control lai you kana click pek lai chen hi tin ra kai ma zo ni nang man du ning khalal thlen pek kho than se click hi si sala click okay kading khan a hiya do long an tuk na ti sia chen kan se chini ka he opus cd an te ka zon he na khalal lang tal mi ka 100% ti yang na lang tal in du ning te in dot ya kho se zero ka to cha ma ning te se 50 15 se te ai kan ding kan ni ka zon apol he khalal ka tlong pal te chiều đầu sẽ tin là đủ chân khá lâu thì lòng bạc thì nãy lòng bạc thì sản đầu sẽ tin là đủ chân càng brat thò lên khán cái thằng này mà là cái này cả mua khá lâu là lộ nặng bên giá eyedropper thò lên clip việc lại chỉ tin chân như cả dòng tiền mua khá nặng nên clip việc lại nên clip việc lại cái này hiện mà khá lâu khá mà thì nãy khang chỉ tin chân brat thò lênตัวlại mà mua cả dòng khán zoom lênตัวviệc lại kading chun na mau kha chon di sete 2100 la nice se la ma mu ka zon ti kha ma ning ten khala na thu yak lai chui ban tuk in chung la tang khang nge ten nang mani rem ten me to yak lai sorry se ye yang mo to la ni hin lấy yang kan ang na to yak lai chalo chung chung lai kan to kan khan chi so lai ye khan tim ding khan na bra the 20 se 20 sai se
chẳng nghe cái thiên se ý cả zon hin nang mani khang kan thing piak lai chun hi ka zon te hin ban thong kan tlom pal te khang te kha fit piak lo la te ha do na ding cha ta thì ấy là điểm đây là lần đầu cả trong khán thấy thì khán se i làm ta là hi adan nak thì khán se chăng tampi mà chập lại thì vẫn chân nặng ngay khá lo dây cái lại hiện tàu được mình chẳng khá đúng không cần nặng tàu thành thế lại ít tí thế khán cái tuổi mình thế khá rất giàu đó cái mình thế khán tuổi cổ xịt chân tampi là chập có lại